Amang pede nama lo. Gabe. Ning menorton nama kami na poso para tambah baru beres si kota Batam. Asa syajur mula-mula mang syajur mulai topang. Mulai rumah hijau, mulai rumah gorga. Mulai jolma namar bisut, mulai jolma namar roha. Asa bae madi kami amang godang mula-mula. Gabe. Asa po rajin day mena purajin dapati nabir girin marnida na zala ono mga alapati napajungjung pinggan di parakan ibatan niari pasa sobat tu puta mula jadi nang marsaba nami amang tuamat na nomor 2 di bata tuamat teraja nang inata suripadan na dong di pugoni alamanon asa habang mabinong sibigo payu ti bulan asa giya sa luhut na natabang ido tibu matutu di pasaw Tuhan ba memang godak sobay Gabe. Maulati mga pade nuaing ni mga liat na mahami di pugun niya lamano asang giat liat gabi liat horas di hami sa luhut na napasotab baburberes kota Batam tujulanon asat dibuat mata no liat benam metodolog sanggul tabo damang mga liat mulugodang na siutur sanggul icama beda mah Gabe. Maulati mga amang pade Tuhamu na dua-dua nami dison jonjok kami anak komuna makiripon akatangi yang jala paso-paso siya kamu na dua-dua nami jadi berpangidok kami Tuhamu na dua-dua nami asarohamu sabihamu kami akan komuna sa luhut na nadong dison song soni tu sa luhut na nanaing di pasahat ulos holong marhide sidungan non pasabi-sabiyon asara Pak Majon no sudina perjajar di jolon. Jadi tuna-tuna nami pertikian no ni pasata mi maduhamu. Mau lihat. Jadi songoni mati hamba kaya nakon nami. Na poso ni tabatua. Pos doroha nami disojong-jong dua ka bapam. Doho omakmu. Nalahu pasahat ton ulos tuhado pemu.
mangulosi dagingmu alai marhite hutang yang niak kabapa doho omon dito asupasu Tuhan jala diulosi Tuhan nangak katodimu sasongon ni dok ni nama tua nama dok idolo do parbuhua dito rua pertanggalan dapat mumat tong akan nanilulua jala jumpa akan nasinalahan amang pade asal pasahat tami jo ulos sitorok rabuan monoroh pipaparan yak kadop arang-arang dairi ma jo bay gal sonari tutu tifak noenga kaya nakon nami rapdohot na tua-tuana dinabangido na sida pasu-pasu marhite akka bapak nado inongna tangyang nami mayatong tua mata namar tua di bata asa noeng pe pade nami gabi mang gomos sami mangido marapangidoan tuamu pade nami asa bagak man non pasahat tamu na pita-pita nami tua mata namar tua di bata laos hambi piatong tua nakon nami dengan jala ulima kokoson nami yang nakon nami marhite polon nami manasida dohot ulus nahu pakai hami ulus si gajang rabu amang pada nami adora so kali hami nakon nami baik damang ma godang pamohlion marhite ima arang-arang dairi ma bedamang jalahot ma pacatamu baik damang ma arang-arang dairi
lihat ma pada nami nung tung dengan jala uli di beka tang yang nami tutu tamat nomor 2 de bata di nama mohol mahami tutung di anak kon nami di nama ngidol tang yang nasida sian natorasna asan warik betutu orang pada nami nung asipul be ulio kami pol nami tu kaya anak kon nami asa beda bang ma tu asatan situ tu serapa makrak so kami dak kana uli nadenggan mau lo pilo pe pasat tamu ma sebulan nami tu anak komunai. Oke. Pasat tamu tu anak kon nami. Gabi matutu jala horas maulati ma di pasat tami tuhamuna tua nami ima tutu nang di pasat tamu akka pasu-pasu tuhami rakomuna sehingga mamartinang yamat nomor 2 di bata di pasu-pasu tu tuhami di pangaratuan nami be di perkarejuan nami sosoni di perguluan nami siapari sediletu matutu di hami akka silakan ni rohan nami asai sinoni sidatul natutu mendokon Eminista batu perlinggoman di Siborok amat tadi batharan nomor 2 lu nama hita di Parorot mau lihat ma dia muna tuan nami jadi amang padeh urusan nami itu penortoran nami tersongon mengulupi sesama kami dan pela yang padeh bama di kami godam ulup-ulup ribu-ribu ma bae nama Karena lupa sudah ziarah anggo tugi tu selalu padoi dihaposo sina ujui tu dihaposo dengan hubungan aku tuh hidup selalu padoi masih hola saya nak tusi molo matua HP dagingon salku sudah poso oni tuku takuru sabu basude dunga matua HP Dipina masuk nota mana beha di rohata pahok kui pikiri doi tu pahok tak siap dari hidup posota tu dengan hubungan aku tugi tu selalu padoi masih hola saya nak pulang tusi molo matua HP dagingon salku sudah na poso ori buku takuru sapu basude dunga matua HP tidak masuk nota mana beha di rohata mahok tuhi tu pikiri doi tu mahok tak siap dari mahok tuhi pikiri doi tu mahok tak siap dari idola poti
tua tua tu toru mertumba tumba ai molo polna jabula tua tua tu toru mertumba tumba arong masada sinoni pertanda dang marsatabi manuk marga dan songo manuk niulis nilali ngosing-ngosing dang marasoa songo manuk niulis nilali ngosing-ngosing dang marasoa dunia goda bitikio akabawa na simpatiko pangalahona menunga sifat naung maralo tuarat mata adang takade na marimoto dohot mardalan marsitiopa ngahutai be alu-alu salahu bege sada barita alani pada isi bolu gabe sidoni murah tergoda alani gantek isi doni gabe si bolu murah tergoda Demas pikas cia sada pili mapai rora pangalahona gabe ujungna las piunahon cuma masongon natinotonna gabe ujungna las piunahon cuma masongon natinotonna Luna kudang titikio ada bawan dan simpatiko pangalahona menunga sifat naung maralo tuadat mata ada tadabe na marimoto dohot mardalat marsitiopan idong lama tuduhon holong dino haki manang tudi ya pehola ikoto lulu aku mako peang mate peang umokopo jati tanah dua ito tungna so jadi oseo pumei manang tudi ya pehola ikoto lulu aku oras ini oras Nunga jatuh di kamu tersongol godang olo-olo bi nang pelang mapademar pangidua kami tuhamu tersongol diami sondang mana poso Bekamu jo hasaloman nami neng marebasin na hami apala satokin pada nami. Beda mang ma ngabartusi no pitolita nama. Vergonha da Bahia que na poço Pasaraí Tamahurta Pasaraí Tamariata eta vergonha rapo kibongona mari vergonha bersama musikona Ula dombe kita berkusuk niur rapahita happy naga pada ohita suntuk di pikirata tarik komita suntuk di pikirata beta bergoya bersama sarwa cantarso mari bergoya bersama cantar sarwaso ea eo
Hingguli goyang-goyang ke kiri dan ke kanan, tangan di atas bergoyang sampai bertiup. Tangan di atas bergoyang sampai bertiup. Asik dan memang asik sambil bergoyang ini. Ngawati godi, oli rapoy mariti kini. Ngawati godi, oli rapoy mariti kini. Eya eyo, eya eyo, eya eyo. Ah ah ah. Mula ti mamang pade di bekalun tu sama pangidon nami. Masonari me nengujuan nami ma panortorion nami. Tua nami mandok mula ti dihamui. Di saluhut na akasileo-leo ne benang mula Tuhan di saluhut na. Anggit matujulanon. Kabay Tuhan dihitak ke pasu-pasu nang songoni dihami na poso taba buru beres sa kota Batam. Asa sangat buat ujung ne jari-jari 10 marsikat jaga-jangi. Dia nak ngero pangalakkan nami na orang dengan na orang lebih. Jumulo kami marsat tabi. Ay paling mapade. Gabi. Ay tinama mo tiyo biname tu panuhatan. Ba memang si tiyo padu mamatuha sa hatan ni.